pewal ngal o toro Allah bimbe kikiide jamma e ñalorma yo Allah ñinnumo ɗum ɗon yo Allah tabintinmo ɗum ɗon yo Allah jeynumo e yimɓe ngol laawol ngol o suɓi ɗon sabu no joli noon e makko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam neɗɗo wonay hino e peewal no rewa Allah haa lutta hakkunde makko e aljanna o gokkunni o waylo o wonta kefeero wono woni noon kan neɗɗo no wona yeddoowo Allah haa har lutti hakkunde makko yiite ngel gokkunni Allah subhanahu wa ta'ala on hoddiranamo waylagol o waylo o wonta julɗo o wona jeyaɗo e yimɓe aljanna on. Allah wi ɗo la ikraha fi ddin, doolugol ala ka diina, doolugol ala ka diina. Din on ɗo ko almilla wa sharia, diina kan dewal ngal ɓe andi din no wara ka hala arabu harana ɗum woni ko fanda wono ardi noon ma kana li ya'khudha akhahu fi dini almalik ay fi hukmihi wa sultanihi kala materi lan ɗon hay noon ɗo e nokkeli goo wono ko Allah wi ɗon inna dina inda allahi al islam ɗo e wano ɗon din on ɗo ko almillatu wa sharia, almillatu wa sharia. Nokkeli goo kadi no ara tawatara ko joddi golle ɗen Allah wi maliki yawmiddin, ñalande joddi golle ɗen, ñalande yoɓede kuuɗe. Idan ɗo noon no wirɗen noon ko almillatu wa sharia, diina kan yani dewal ngal islam on Allah wi doolugol ala e muɗum. ɗo noon ka wiya ɗo doolugol ala e muɗum ko ka naatugol, amma so woni a naati haray ko dowleteɗo fiya ƴettu tafasilji sharia on fof. sa juulali ko a watteɗo sharia ha juula, so woni a hoorali ko a watteɗo sharia ha hoora, so woni a jaggiti e yimɓe ɓen ko a watteɗo sharia ha acca, sa woppi keeri Allah ɗin ko a watteɗo sharia ha artita e keeri a artita e nder majji hara a yawtali ɗi. aya on ko woni riwude ɗo ko doolugol neɗɗo wiyamo ko be o natal islam, ko be o wona julɗo, kon ɗo woni aya on ko fandora. Allah wi la ikraha, doolugol ala fi dini ka diina, fi natugol ka diina. o aya ɗo no ari e konngol karamakoɓe goo wondema ko fi Qurayshin woni ko o arno nulaaɗo sa sallam wondi e maɓɓe duuɓi 10 ma ɗum 13 e konngol goo ɓe wondi e maɓɓe ɗon, woɓɓe maɓɓe jaɓi islam on, seeɗaɓe e maɓɓe ko ɓuri ɗuɗde kon jaɓali nulaaɗo haɓali ɓe. no gollitirde o aya ɗo kamɓe hiɓe haɓude nulaaɗo façon hawrenen fou yeyi ɗum ha nulaaɗo newnanoya yo yettoɓe udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu. newnaɗo sa sallam kañum kadi noon darti joni yettiɓe ɓe wi on newnanede nulaaɗo ɗon hino naskhi o aya ɗo, hino towniti ñawore o aya ɗo, no wi'i awa o aya ɗo ko wi kon wondema dowlugol ala ka diina awa ɗum ɗum riwama ittama joni koyo nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam dowluno Qurayshin e wonɓe sera maɓɓe ɗon fof ko ɓe nataka l'islam e ngol konngol maɓɓe ɗo. ɗum ɗon woni ko aya on tippi, ngol ɗon konngol no firtima hino holla wondema aya on ko makkinkejo, yani ko qabla al hijra woni ko tippi. taban ɗum ɗon noon ko khilaf karama koɓe tafsir ɓen fayda fof no yaari noon. suratul baqara no fottana wondema ko madaniyankewol, ko ɗo arti ngol konngol ɗon hin ɗo koye ahlul kitab en woni ko aya on tippi. ɓe lutodir noon ka riwayat, riwaya goo ɓe wi ko e neɗɗo jeenoɗo e ansar yimɓe madina ɓen sahabaɓe nulaaɗo ɓen radiallahu anhum, o laatino himo mari ɓiɓɓe ɗiɗo, ɓen ɓiɓɓe makko tawi ko dina nasara kan wonno ko suɓi adu islam on hewtugol ɓe. ɓayde islam on ariɓe madina o natikal islam o duŋini nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam e fi forsugol ɓe doola ɓe fiyo ɓe natukal islam ɓe jokkamo. suratul bakara ngol no tawa e attiɗi tippade madina, yani ɓaawo fergu ngun. woɓɓe no wi kangol atti, woɓɓe no wi ko mutaffifin ko atti, kono fof e muɗum ngol woɗɗitaki, ngol tawa e attiɗi tippade. idan ɓayde islam on ari on ɗon neɗɗo o natikal islam o renɗi e ɓiɓɓe makko ɓe ɗiɗo natuta e kamɓe ɓe suɓino ke dina nasara kan, o duŋini nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam fi forsugol ɓe doolaɓe ha ɓe natakal islam. aya on tippi sabu ɗum ɗon wuyugol wondema wota o dooluɓe
muran ɗum feeñi laaɓi mo beeyo acce suɓano hoore muɗum. Woɓɓe wi wona e on ɗon bidat woni ko aya on tippi. Yimɓe Madina ɓen ɓe laatino no jeyano e aadaji maɓɓe, si woni sonnajo komo wurdaka, yani so jibini ɗuɗa wurugol, imma o jibina ko maayi, ma o jibina tum maaya, ma o jibina wona duuɓi seeɗani maaya, o ɗuɗa ɓiɗɗo makko e gurdam muɗum ñiiɓu. Si woni o sifori noon, ɓe wi ko e aada maɓɓe nun ɓe aadotono, ɓe ƴettayno ahdi e hoore maɓɓe, si ɓe heɓi ɓiɗɗo ɓe waɗay mo, yani ɓe naadaymo e dina alyahud kan. ɗum ko adul islam arde ɓe taban ɓe jogino on aada. andi adul islam arde ɓe kamɓe koɓe ahlu watan, koɓe yimɓe sanamu, ɓe ala deftere hay hunde koye wi ka Allah, ɓe ala annabajo hay hunde mo ɓe witiri ɓaawa muɗum. ko ɗum waɗi si ɓe hoolino yahud, sabu hiɓe andi ɓen ɗon ko jogiiɓe deftere iwrude ka Allah, hay fi ɓe wayli ɓe jiiɓi ɓe waɗi sama kala e mayre, kono aslu o mayre on hino tabbiti ko ka Allah woni ko iwri, ko jogiiɓe sharia annabajo mo Allah subhanahu wa ta'ala nuli, hay fi ɓe wayli sharia makko on ɓe waɗi e muɗum ko ɓe faala, kono aslu on hino woodaka ka Allah woni ko iwri. idan hiɓe teddini ɓe, hiɓe accani ɓe, hiɓe waɗi ɓe kohoɓe, sabu ɗum laatino e aadaji maɓɓe ɗin. so woni sonnajo on o woni komo wurdaka o aadotono, so woni o heɓi ɓiɗɗo wuruɗo o waɗaymo e dina yahud kan, yani fi yelagol yo o wuru, fi yelagol yo ɓiɗɗo on wuru. jon noon ɓe woni e ɗum, so ti woniri noon o heɓi ɓiɗɗo o naadamo dina ɓe kan, o naɓamo ton, ɓe ne'amo, ɓe wonda e makko ton, o wona ɗon yaha to arta, yaha to arta, ha e nder ɗum ɗon andi ko ɓe wi'ano ɓe wirta noon nedi jetta e jeyal. ɓiɗɗo on ka o ne'a ɗon, ka o janna ɗon, ka o ɓuri wotude ɗon, fayda yaha ha o jeye ton, hara ka o jeeya ɗon tigi tigi ko argol juuroɓe yildito to hande kadi o waɗata. ɓay noon Banu Nadir, gorol yahud attagol raɗede ngol yaltini Madina, ɓe waɗi bonnerde ɓe waɗi nden. nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam wi ɓe yalte, raɗikeɓe saare nden, raɗikeɓe ɓe yaltu ɓe yaha, ɓe fokkiti ɓeeɗa noon ɓiɓɓe Madina ɓen fokkiti jokkorgol ɓe, on se ɓeya immini ɓiɓɓe amen ɓe yahata, minen Allah addanimen l'islam, ɓenen komin waɗirno ɗum yo ɓe naatu ka diina mon, ko fi hari minen min alano diina iruka ka Allah. joni alhamdulillah islam ari riwi diina mon kan, ɓiɓɓe amen min hettay ɗum. idan aya on tippi sabu wiwgol ɓe ɓeɗo taw doluɓe terteɓe ɓe suɓano hoore maɓɓe. si ɓe suɓike heddagol e yahudiya on, ɓe suɓike ɗum ɗon. si woni ɓe suɓike artugol naata kal islam, haɗa kadi ko ɗum ɗo woni ko ɓe ƴettante. woɓɓe wi ko ɗum ɗo woni sabu on. e nder ɓe wiwɓe ɗum kadi no woodi wiwɓe sabu ko woni ni ɓe yahud na wiwgol e ko aada mo jantiɗen ɗa, ko sabu naɓɓugol ɓe toon num ɓe muynine ni, ko fi muyninede, andi istirda hari no woduno, hara ɓe wi wonde makko naɓanoɓe toon muynina rewɓe alyahud muynini ɓe, ɓe ne'ori ni kam maɓɓe toon ha ɓe natiro ni e dina maɓɓe kan ɓe wontide muɗum. ɓay noon ɓe raɗama, ɓe wiyama ɓe yaltu, ɓeɗon fokkitiɓe jokkorgol mawɓe maɓɓe ɓen inni o ɓeɗo yahata, minen komin naɓirnoɓe toon, wona fiyo ɓe naatu ka dina moɗon, Allah addanimen dina ɓuur ka dina moɗon kan. e wiwɓe ngolkol ngol ɗo ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe wi wondema ayan ko tippi koye yahud e nasara ahlul kitab, koye maɓɓe woni ko ayan tippi, e kala natuɗo ka dina maɓɓe, yani adul islam on arde, tawnoɗo suɓinoke nasraniya on ma yahudiya on, adul islam on arde, yani ɓen ɗon ko e ñawore maɓɓe woni ko woni, tawɗo suɓinoke dina maɓɓe kan yahudiya ma nasraniya, ko e ñawore yahud kañum e nasara woni ko ɓe woni. ɓe wi aya on ko e ɓen ɗon tippi wondema wona yoɓe doole, koyoɓe accide e koɓe suɓani kon hoore maɓɓe. ɗi konngol ɗo fof haray hino joli. amma noon konngol aranol ngol wingol ngol ko aya on ko naskha ɗo, ngol konngol ɗon ko bugetengol, sabu no woodi no aya on hawtodirira e aya je wi'aɗe ɗen naskhimo, ɗum ko ayatu sayf, wona ngol konngol ngol sakkitiɗen jantade ɗo tanke e qaida no hollir noon, tanke ko ayaji ɗen ɗiɗi ma aya on e hadis on no woodi no hawtodirire, hara buɓɓodiral waɗali, hare ko ngol lawol ɗon yarete, wona naskh on woni ko yarete. la yusaru ila naskhi illa ida imtana'a aljamu bayna al ayatain, ko si ɗum ɗon waɗi si naskh on yaare e muɗum. idan ɗo aya on ko e ɓen ɗon woni ko fanda, ko yahud e nasara e ɓe wonɓe e ñawore maɓɓe.
allah wi qad tabayyana rushdu gomɗi feeñi peewal ngal min al ghayyi sendodiri kañum e majjere nden peewal ngal feeñi sendodiri e majjere nden serti few laaɓi pos sertiri sendodiri argol sharia on argol nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam adda o sharia alqur'ana on e ayaji ko mofti kon e dendanangal dalilji ɗi allah subhanahu wa taala waɗi ko hollata wondema e hino sharia makko on e hino dina makko kan e hino ko suɓi kon rewirede idan ɗum ɗo sendodiri laaɓi pos hande kan mo be yo terte suɓano hoore muɗum kono konko wiwɗen ɗon moɓe wona fi yimɓe ɓen fuu ko ahlul kitab e on jeeyaɗo e ñawore maɓɓe hay fiw no woodi wiwɓe ko fof wona woɓɓe wirno ayan ko naskaɗo hay goto suɓintaki konguɗin tati noon hino ari kono ko wiwgol ngol ko ɓeeɗa woni ko fanda ko ngolkol ngol ɗon ɓuuri marde dole birnillah allah wi faman yakfur bittahuti kala wo on yedduɗo bewinayɗi ɗin ko bewinta kon attahut ko min attugyan ko bewi ko yawti keerol woɓɓe noon no wi o tahut ɗo no firimondema ko cheytan woɓɓe wi tahut on ko mbile ɓen waɗa ɓe mbileyagal woɓɓe wi ko waɗoɓe hiitagol wola ɓe piiji hunde kaari waɗay si lewru feƴƴi ma si yontere feƴƴi ma aroya e saayi hiitoto ɓen ɗiɗo kongu itatino hino joli balno joli e sahabaɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray noon na lutodiral haqiqewal woni nder ton hay goto e maɓɓe fandora konngol muɗum ngol wigol ko ɗum ɗon bi aynihi kañum tigi woni ko wiyete tahut ko tamsil woni ko ɓe waɗi ko misugol yani tahut ko wono cheytan tahut ko wono bile ɓen tahut ko wono hiitoto ɓen saabu ɓeɗo fo ko majjinayɓe yimɓe ɓen gogo taw ko ɓe bewɓe yawti e keerol yalti e diina kan bewɓe e hoore diina kan ɗum ko goo ɗiɗi muɗum ko ɓe bewinayɓe yimɓe ɓen ɓe naada yimɓe ɓen e ellaji ɓe naada yimɓe ɓen e faljireji idan ɓeɗo fof maɓɓe ko ɓe tawahit idan tahut ko bewinta kon o yakfur faman yakfur kala wo on yedduɗo bittahuti ko bewinta kon bewinayɗi ɗin wa yumin billahi o gomɗini allah o wotinɗinimo o gomɗini kala ko allah yamiri ko yo gomɗine o jokki sharia allah on faqad istamsaka hare gomɗi on ɗon o jogitike o tamike o fiɓike bil urwati lwusqa e finde tiɗude lanfisama laha nde tawata taƴugol alana ɗum ha allah subahana taala nadiyamo kal janna si woni o ñiiɓe ɗum ɗum ha o maayi e hoore muɗum wallahu samiun allah ko nanowo alimun anduɗo ɗo ka allah wiɗo al urwatul wusqa ɗo kadi no joli konguɗi e karam ko ɓengel e sahabaɓe ha e tabi'ina en ko honɗum woni ko fanda ɗo al urwatul wusqa woɓɓe maɓɓe wi ko islam on woɓɓe wi ko iman on woɓɓe wi ko alqur'ana on woɓɓe wi ko kalimatu tawhid la ilaha illa allah woɓɓe wi ko alhubbu fillah walbugdu fillah yiɗugol yiɗira fi allah e añugol añira fi allah ɗi konguɗi ɗo noon mo daariɗi min haythu alfadiha ka karfe majji ka mbalodi majji a wiya hiɗi serti kono haqiqatan ɗi serta hay e hunde ko hunde wotere woni ko innira piiji ɗuɗuɗi ko hunde wotere woni ko innira woni ko noddira inɗe sertuɗe wonon karam koɓe wiyen noon hay hunde ala ko sendirɗi konguɗi ɗo ko konngol gotol woni ko ɗi kontete saabu islam o ko ɗum woni iman islam e iman ko ɗum woni ko alqur'ana addi alqur'ana o fof makko konde makko ko la ilaha illallah rewgol allah tun ko ɗum woni alqur'ana o fof makko no jeeya noon ko haqinqintan ɗon e neɗɗo timmina ɗum ɗon semmina ɗum ɗon yo taw yiɗugol mo ngol kala ko yiɗata kon ko fi allah o yiɗirta yo taw añugol mo ngol kala ko añata kon ko fi allah woni ko o añata idan konguɗi ɗin ko konngol gotol won karam ko ɓe wiyen noon no jeeya e feññiɓe ɗum ibnu kathir e ibnu atiya e ko wonaɓe ɗo yo allah yurmin karama koɓe julɓen fof allahu waliyu lladina amanu ko allah woni giɗo ɓe gomɗinɓe allahu waliyu lladina amanu ko allah woni giɗo gomɗinɓe ɓen yukhrijuhum himo yaltina ɓe min adulumati
ittaɓe e niɓe ila nuri o naɓaɓe e annora on. Allah ko kanko woni giɗo gomɗinɓe ɓen. Gomɗinɓe ɓen ɓe ala giɗo hay e goto si wona Allah. ɗum no are ayaji buy dhalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum. hefera ɓen ɓe ara ɓe ala giɗo. gomɗinɓe ɓen ko Allah woni giɗo maɓɓe on, wono aya on tabintiniri ɗo ni. ka yiɗugol ɓe noon kañum gomɗinɓe ɓen nde Allah ka wonɗon giɗo maɓɓe o tambitoto ɓe, o sembina ɓe, o moƴƴina alhaali maɓɓe, o fewna ɓe, o hiwa ɓe, o reena ɓe. ko sabu ɗum waɗi si himo sifori ni e maɓɓe o wi'i yukhrijuhum, himo yaltina ɓe min adulumati, immorde e niɓe, itta ɓe e niɓe. niɓe honɗum, niɓe kufre, niɓe shirk, niɓe nifaq, niɓe shak, niɓe rayb, dendanangal e piiji bonɗi ɗin, niɓe jikkuji bonɗi, al akhlaq sayya wal damima. ɗum ɗon fof Allah no yaltina gomɗinɓe ɓen e muɗum. o yaltinira ɓe ɗum hollugol ɓe ko piiji bonɗi ka ayaji alquran e ka ahadith ji nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o yaltinira ɓe ɗum waɗugol annora gomɗinal ngal ka ɓerɗe maɓɓe, yiɗugol gonga kan. on Allah wir noon habbaba walakinna allaha habbaba ilaykum l iman, o yiɗini on gomɗinal ngal. ɗum ko e yaltingol ma e nder niɓe ɗen noon. wa karraha wa zayyanahu fi qulubikum, o cuɗi ɗum ka ɓerɗe mum, tawi ko ɗum tun ko laba ton. wa karraha ilaykum l kufra wal fusuqa wal isyan, o añini on keferan kaku e geddi e wopugol Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo fof ko noone no Allah yaltinirtaɓe e niɓe ɗen e niɓe ɗe jantiɗen ɗo. o naɓa ɓe honnum ila nuri faada e annora on. annora on Allah waɗimo goto ka lafdu, niɓe ɗen o waɗide buy ka lafdu, sabu ko majjinta kon no ɗuuɗi, pewal ngal noon ko gotal. Allah wi'i wa anna hadha sirati, e hino ko ɗum ɗo woni lawol angol, fattabi'uhu jokkengol, wala tattabi'u assubula, ton jokkuɗate ɗen. nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓayri o aya ɗo tippike ɓe mowono sahaba ɓen ɓe waɗi ƴetti lekko, ɓe waɗi ciifol, ɓe wi hen ɗo siratal mustaqim, lawol Allah ngol. ɓe waɗi sera maggol ciifi nano e ñaamo, ciifi ɓe wi ɗiɗo ko ciifi e hoore gotol ɓe seytaneru no dari hino nodda arde ga. non ko firtangol ɓe aya ɗon kala wi ɗo wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subul. lawol gonga kan ko lawol gotol, wona ɗate buy, ko lawol gotol. amma lawol kufre on majjere nden ko ɗate buy, kufre no non, nifaq no ton, shak no ton. aya ɗo neɗɗo haro are ka juulirde, o juulay ɓay jamaɓe wondi ɓen ko yahoɓe ka juulirde, mo yata ka juulirde on jamaɗo haray mo ŋiña, haray mo wowla, haray mo waɗa sera. neɗɗo on o wurde ɓen o yahay ka juulirde, kono haqiqatan hara mo sikkiti l'islam, hara mo sikkiti o juulugol ɗi waɓutuji ɗo, o immagol salligo, accita ɗanagol mum, accita golle kala ko jokki, yaha ka juulirde. tawa ko ɓay tum wonde ɓe ani wonanimo naamu, kanko fayda ko fina tawa ɓe yimɓe no woodi. o neɗɗo noon nde ko wiyete chak, monde sikkitare, mo jaɓi aslu dina kan no wooda, kono piƴino ka dina ton hara mo sikkitiɗi. inan ɗin piƴi ɗo fof neɗɗo no hani ɓoragol serta e muɗum. ɗum ɗon fof ko e niɓe majjere nden woni ko jeeya. ko ɗum Allah wi yukhrijuhum, himo yaltina ɓe min adulumat, itta ɓe e niɓe ɗen façon bonki e geddi e keferan kako fof ila nuri, o adda ɓe annora, o adda ɓe e pewal ngal, e l'islam on e iman on. walladina kafaru, amma noon ɓen yedduɓe, awliya'uhum, yiɓɓe maɓɓe ɓen, attagutu, koko bewinta kon, bewinayɗi ɗin. tagut on ɗo ko wano jantorɗen noon e aya feƴƴi ɗon ɗa. ndaare ɗo aya mo janguɗen on nani ka suratu Muhammad, wa anna alkafirina la mawla lahum, wonde heferaɓe ɓen giɗo alanaɓe. Allah riwaniɓe giɗo. o aya ɗo o tabintinaniɓe, o wi walladina kafaru awliya'uhum attagut, yiɓɓe maɓɓe ɓen ko tagut on, ko bewinta kon. so ti wattanal ɗo ila o inne ayajal ɓuran ɗen no lutodiri. ɗa ɓe riwanama giɗo, ɗo ɓe tabintinanama bal hay giɗo on inde makko walama ko tagut, ko bewinta kon. haray ɗo lutodiral ala. ɗa ko ɓe riwana giɗo ko giɗo haqiqa tan ko wiyete kon giɗo. ɓa giɗo ko nafowo, ko wallowo, ko sembinowo,
wona majjinowo wona bewinowo wona oñowo wona lorrowo kala siforɗo ni lordugol majjingol faljingol onno wona o giɗo ko o gaño hay so woni o feeñori doloke giɗo joni noon ɓeɗo ko tahuto woni yiɓɓe maɓɓe ɓen ɗum ɗo komin babil istihza'i bihim koye jalkitugol ɓe o aya ɗo ardi hollugol wono sifan Allah wirta noon fa bashirum bi adabin alim weltinirɓe lette musude lette wona ko neɗɗo weltinirte ɗum koko kambirante ko hulɓinirte kono ka jalkitugol ɓe wonde holla ɓe haqqille maɓɓe ɗen ɓe hawkiɗe ɓe yaaɓiɗe ha ka tawata hara ɓe ɓuri hay mummunteji ɗin majjere e angal wonugol e soobe ko ɗum waɗi si ɓe yewtire none mo tawata hara neɗɗo marɗo hakkille wawatake yewtirede noon Allah wiɓe ɗo yiɓɓe maɓɓe ɓen ko tawu toon ko bewinta kon none bewine ɗin fo mo be ko bewini ɗum kono ɗo woni giɗo makko on woɓɓe no toon ko jawdi muɗum ndi woni ko bewini ɗum yawtini ɗum keron jaggita e mo yiwo toña e mo yiwo bago o tigi waɗa mo façon lorraji jawdi sabu jawdide makko sabu mo ɓuuri mo jawdi ka ɓiya hiwo mo wawi wallinde ɗon kalisi hunduko oya kon ombe toño ɗen watte e hoore makko siko soketeɗo soke siko focceteɗo focce siko ittinteɗo o ittine watte ɗon sabu jawdi makko nin on ɗon ko nin ɗo won tahutu makko on woɓɓen toon ko ɓeygu muɗum won tahutu mum on debbon ko wimo wonko ɗum waɗata yo Allah wallu hara koko moƴƴi so wi kaarijo waɗi hunde kaari ko duwa ɗo foccede ko wi yo focce kon timmay kaari no duwa yaltinede ɗo o moƴƴa nder ɗo on kaari ɗon yaltinte ɗon woɓɓen toon Allah almustaan hay yewgol ka julirde wonde a heɓa wiwoma modi a yawno fana accu alan saran wonen ga ma a yawno futuro joni accu ɗon gueƴe ɗen wonen ga ɗum noon fora neɗɗo koye wattu yila angal gandal wonde sonnaɓe go ɓe wolay ɗum no gasa noon ɓay hara enen ɗo alhamdulillah mujtama on julirde nden no are moƴƴa sonnajo e wonɓe ɗo ɓe ama e wolugol ko ɗin piiji fo hino waɗa no ara ka yiyata sonnajo neɗɗo no ñoƴƴamo yewgol ka julirde har nawigol mo a yahata a yaltata ɗo kono ardanamo laawol goo wonde ha o wawamo few ma ɗum e jikkuji ɗin akkintinamo piiji ayeɗo neɗɗo no waɗi iltisam wonde piiji go ka sunna ha o jomba sonnajo o watta accutugol ɗin piiji ɗi wanno iltisam har ko mo ɗuy tan waare few o watta nde taƴugol feppita moƴƴina haala ɓe fil galib hara ko sonnajo woni ko yamirimo ɗum ma hari conci makko ɗin o raɓɓinɗiniɗi walillahi alhamdu kono wonti joni ɗi tippike ɗi yehi ha kala e horɓudere seeɗa modi accutuɗo ya haali seeɗa an kadi tawattuni hoore ma Allah jarriboramo sifa ɗum on ɗo woni tahutu ma woɓɓen toon ko gorejo mum mo janggidata ma mo gollidata woɓɓen toon ko yumma mum woɓɓe ko ben mum woɓɓe ko cheytan iblis ma ɗum goto e koneli makko ɗin idan neɗɗo on koye wattu ila ko ɗum waɗi si Allah wi awliya'uhum hiɓe ɗuuɗi majjineɓe bewineɓɓen no ɗuuɗi moƴƴa hara woti koye wattu ila tawa giɗo makko on ko goto bajjo mo ala nando mo ala ɗimmo mo ala hawtidaɗo on wiyuɗo on hoore muɗum kañum woni giɗo gomɗinɓe ɓen ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala fino yo o wonu giɗo ma koma sifitora e sifa mo wi on ko o giɗo muɗum ɗo honnum ɗum amanu gomɗinɓe ɓen ara ko a sifitor gomɗinan alal haqiqa ɓe heferaɓe ɗo ɓe bewine ɗi woni yiɓɓe muɗum Allah wi e hino ko ɓe waɗantaɓe kon yukhrijunahum hiɓe yaltina ɓe minan nuri ɓe itta ɓe e niɓe ɗen ɓe itta ɓe e annora on annora l'islam on iman on gomɗinal ngal kulol Allah ngol dewal Allah ngal ɓe yaltina ɓe on annora ɗon ila dhulumati ɓe naɓa ɓe ka niɓe ɗe niɓe ɗe jantiɗen ɗanane ɓe yaltina ɓe ɗo ɓe naɓa ɓe ɗa dare ɗo Allah wi e ayaji ɗi noon yukhrijuhum o addiri fi'el on ɗiɗi ɗi noon o addiri ɗi bi sigati l mudari na bi sigati l madi akhrajahum o wi yukhrijuhum ɗum ko hollugol wondema hino duumi no jokkodiri na ennugol waɗi no lanni ko hino waɗude Allah subhanahu wa ta'ala so woni a woni gomɗinɗomo a jaɓimo a tabiti e pewal ngal ko ɓeydangol ma pewal to ɗo waɗata walladina amanu walladina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum zadahum hudan wa atahum taqwahum sa woni neɗɗo fewuɗo Allah ɓeydante pewal ko hiɗa iwa ngal pewal ɗo himo hoynane ngal pewal ɗa si neɗɗo on wonino o horatano ko wiyete sunna sumaye naati o hoori ɗon wajama ɗon o jaɓi ɗon yoti sumaye wonat ɗum entraînement e horugol ko misal to wonne wadde o annike inchallah sumaye simayi ɗo o hooray taw sittu shawwal ɗen ɗon o ñeññini ha o heeɓiɗe o yiya joni kisan lew ndum o hoori balɗe 6 on ko shawwal o tawa joni modi mi hooriɗo 6 hay hunde waɗa Allah taban o hoorira defi Allah subhanahu wa ta'ala
nafi yo wiye kaari kañ kadi hoorayɗe fi Allah woni ko hooriri o wiye joni mi hoori e ndu lewru ɗo balɗe jeego hay hunde waɗa Allah andi jekka ɗum satta joni mi wakkili ko ɓe wiyayno men ka suumaye neɗɗo e wakkilo korka kan wona gurdam makko mi ƴetta awa ko ɓuuri fanɗude kon lewru be mi hoora balɗe tati ayyamul bid ñande 13 14 15 neɗɗo on o fuɗɗora ɗum ɗon andiɗa ko jeego tawi o tampali lon raalimo e hunde o wiya tati on kono ɗon ɓuuri wonde ronkugol tampingol mo o fuɗɗora noon so tabbiti e ɗum ɗon lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati yaha joni Allah hoynanamo o yiɗinamo golle ɗen ay ka ɓeydagol mo peewal ka wonugol giɗo makko ka giɗagol mo Allah hoynanamo fanɗinanamo ɗum ɗon ka ɓernde makko o darota moodi Allah subahana taala no moƴƴi an miɗo hani waɗango Allah ko ɓuri ɗum ɗo joni mi accitiɗe ɗo yomi yahi ka tenen alkamisa yon ternen ko balɗe jeeɗɗi mi ora balɗe ɗiɗi mi ñama balɗe joyi koni o yarata ha o watta hoorigol nal sa sallam horrayno noon onen Aisha fillo noon nulaɗo hoorayno ha men sikka o taƴata hoora sappo joyi nogay jokkidira o taƴa kadi ha men sikka o hoorata ma o yaha ha o ƴetta sawm Dawud on alayhisalam mo nulaɗo sallallah alih w sallam wi on ko kañum ɓuuri moƴƴude hoora hande acca janngo ɗi piiji koye toon ɗo fuuɗe dewe hay hunde ala e muɗum ko newori ni tun sattede no e mum kono si Allah hoynanima o newinanima a tawa no hoyi no newi kono sa jangi siratu salaf salih en hooraynoɓe ko ɗuuɗi ma nafaynoɓe jemma fof wonde sa wattinala jiɓoto est ce que ɓen ko yimɓe nu est ce que ɓen no waywa men wallahi lahi ɓe waywa men ko yimɓe wawnoɓe no wawɗen ni ko wonno salaf salih no ko sifete ko kono ko ɓerɗe ɗen wuuri ha to ni yawti haqqillaji men ɗin jiɓɓe ɗen est ce que ko yimɓe nu ɗum fof ko ɗum ko gomɗinal maɓɓe ngal tiiɗi hoolagol ɓe Allah ngol yiɗugol Allah yiɗa ɓattagol Allah ɓe yiɗi Allah Allah yiɗi ɓe gomɗini Allah woni giɗo maɓɓe o hoynani ɓe sattuɗin fof ka dewe o sattinani ɓe ko newi kon fof ka yeddugol mo e ka wopugol mo ɓe woɗɗiti ɗum ɗa ɓe ñiiɓe ɗum ɗa ha Allah subahana taala on waɗi inde maɓɓe yo wolire nowna e wolirede ni e noppi meɗen ɗo bimbe kikire ka hutubaji kañumma e ka darsuji idan koni cheytaneji ɗin kañum kadi e bewine ɗin ko himo yaltine nde moƴƴere ɗo o gayni ɗon o attaque e ndeɗa o yaltini e nden ɗon kadi gaynon ɗon o yaltini e ndeɗa sattinalngol ma taw yogol subaka ka jolirde ya ha ɗum ɗon tawa satti ma tigi ti o ñiiɓi iwon ɗon aron ka gueƴe sattinane yawgol ka gueƴe yaw fana yalan sara e futuro gueƴe ɗen juulu ga subaka on ronkere no woodi manire no woodi kaƴenodi ka ɗatal bandinodi e quartier on façon ji gantoji ɗin fof ala ko wallinantama ya ha o sattinani ɗum ɗon ta satti ka wonki few a wowti ɗum ɗon joni ara num haade a tulte ko haɗa ɓitti joni a tulta ha ɓittaki yawan no ha aron kalan sara fewno ka golle fermata ɗon kippuno gaynira ɗum ɗa gayna o dossier ɗa landina ɗi facture ji ɗa waynodira ɓeyɗa si ha on si a juulo hen ka suudu yahata ko ɓawa futuro wonde julta alan sara ma ara yoɓa alan sara fewno ka ɓe noddinta ɗon kande joyiɗe hiɗa habborade ɗon futuro ko noon o hoydirante ɗon ha o accintine yewgol wawtuji ɗin fof ka julirɗe ta ka suudu on ɗa julde ma ka gollata ɗon so ƴewi ɗon aron ka cutugol juulugol few ko seeɗa ɗa ɗoftademo oɗo o naɓe oɗa ɗoftademo oɗo o naɓe oɗa lekki kin fof ko ha wimo o nani jaaɓi alda en Allah wi kon koye ɗum mi woni ko yiɗa sattanima ka dewal wo ɓiƴƴa hoorema ha ñiiɓa ɗon tabita ɗon ko cheytan ɗon ma e sattinande kanko won ma e hollugol wondema ɓittere hino e muɗum saabu Allah wi ɗo yukhrijunahum hiɓe yaltinaɓe yani hiɓe jokki hiɓe yaltinaɓe bimɓe kikiɗe hiɓe etade hiɓe gertade naynugol de waɗi no lanni koyeɓe waɗude ɓe jokkay ɓe ɓeyday ɓe continuey ko ɗin afalji ɗin ɗo ardi ala sigati l mudari liddalalati ala l istimrari wa daymuma o wi ulaika ɓeɗo siforɓe ni wonugol ɓe tawɓe o kañum ko cheytaneji ɗin bewineɗi ɗin woni yiɓɓe muɗum ɓen wona ɓe yaltinede ka annora naɓe ka niɓe ulaika ɓeɗo ashabu nari ko kamɓe woni yimɓe yiite ngen ɓe wiya ɗo ashabu nar hollugol wondema ɓe natoye ka yiite wona natugol tun ɓe duumo toon ɓe ñiiɓa toon sabu so hunde wiyama sahibu hunde haare ko wondude e mayre ñiiɓudude e mayre tekoduɗum e mayre wono Allah wiiri noon Quraysh en ka felugol ɓe koɓe yeddi kon nulaɗo sallah alih sallam ɓe fennimo e hore hiɓe andimo Allah wiɓe wama sahibukum bi majnun o wondiɗɗo mon mo anduɗon jibinande mum mo anduɗon no janɗiri mo anduɗon jikkuji mum mo anduɗon fiyake muɗum fof o wona o fetuɗo onon tigi ɗon andi ɗum saabu hiɗo wondi e makko hiɗon humpiti ɗum iɗan ɗo Allah wi ɓe ashabu nar koɓe wondiɓe yiite ngen yani ɓe natoye ka yiite ɓe ñiiɓa toon ɓe duumo toon ɓe heddo toon
ɗum ɗon hara en holli ondema ko yimɓe wonɓe ɓen kufru yani kuffar kufru timmuɗo on kufru laaɓuɗo on na wonɓe waɗugol e geddi ɓen sabu waɗɗo geddi on ɗon hay so naati e ka yiite si woni Allah yafaki mo ɓay koye leydi machi Allah on woni yiɗe Allah ɗen si Allah yiɗi o letta mo yeru geddi makko ni so yiɗi kadi o yaafamo Allah wiɗo ɓeɗo ko ɓe yimɓe yiite ngen hum kamɓe fiha ka yiite toon khaliduna ko ɓe luttoyayɓe Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en ɗum ɗon holli ɓeɗo ko yimɓe heferaɓe wona wolede fi muɗum alam tara ay ali alam tara on ɗo no way wa o mo yewtuno ɗen e darsu meɗen feƴƴuno goo alam tara ila alladina kharaju min diyarihim wona yi'ugol yi'ira gite hoore nden woni ko fanda ko yi'irgol ɓernde nden andi gite ɗen hino ɓernde nden hino mari gite oɗen gite ɗen ɗon hitti tigi tigi ko ɗen woni gite ɗaɓɓat ɗen gite hoore nden ɗon ko yeru wopitirɗe gaykun yeru wopitirɗe bullal yeru wopitirɗe e so bini yeru yi'irɗe laawol ka teppere tippa amma gite ɓernde ɗen ko ɗen woni gite hollayɗe neɗɗo on iman hollayɗe neɗɗo on pewal ngal hollayɗe neɗɗo on ko honno o hani wa'ude ko honnum o hani jokkude ko honno o hani siforde e dina Allah kan ko ɗen gite ɗon noon woni gite ɗe neɗɗo hani hiwde o hani renude neɗɗo si woni yitere makko feƴƴiɗo bimbi gotum jokkidiri neñande o daway kalabtan bimbine ñande ndar nelanɗo nde yitere an ɗo bi hankinde feƴƴude bi hankinde wullude ɗeɗo no anini ɗe on ɗe nder ga ko ɗen ɓuuri en aninde sabu wumuɗugol ɗen ɗon on ko ɗen ɗo ni bunɗan tigi tigi janɗan ko ɗan bunɗan Allah wi wa man kana fi hadihi a'ma fa huwa fi l-akhirati a'ma wa adallu sabila o wi taw ka suratul hajj fa innaha ay adh-dhunub wal ma'asi fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulub allati fi as-sudur ɗen gite ɗon bakkatuji ɗin e geddi ɗin wona ɗeɗo gite woni ko wuminta ko ɗe nder ga Allah no wi mo sifori ɗan bunɗan ɗon o man kana fi hadihi a'ma kala won laatiɗo ko aduna ɗo ko bunɗo ɗan bunɗan ɗa wonde wolde ɗon fi muɗum o wi fa huwa fi l-akhirati hare kanko ka dargal a'ma ko o bunɗo kadi wa adallu sabila ko o jeeyaɗo e ɓurɓe bonde laawol waliyadu billah haray noon ɗen gite ɓernde ɗon ko ɗen nulaɗo sallallahu alih w sallam tugga e muɗum ɗo landa si yi'iri enen kadi yottan nden tagga e meɗen alam tara a yiyali ila alladi hajja ibrahim faade on wenjuɗo ibrahim a yiyali on wenjuɗo ibrahim fi on hewtalima a humpitaki habar on wenjuɗo ibrahim fi rabbihi e fi joomi muɗum fi joomi makko kanko ibrahim fi ibrahim no wi miɗo mari joomirawo ko on woni ko hana rewede na ngenange wona ndu lewru wona ɗe koode nange yiite ko on ɗon e rewde ɗum ɗo fof ko samakala ni mi woɗike ɗum ɗo fof mi ɓorike mi jokki on taguɗolan kanko to woni ko mi rewata mi wotinɗina mo idan o wenjimo noon landagol mo honno ɗum woniri ko fi hon ɗum hayta wonira hara wona noon tawi sabu muɗum on fof ko bewre tun e ƴaggere e fiɓagol e fenade muɗum kufran wa inadan wa bagyan wa tuhyana sabu on fof ko ɓay Allah okkimo laamu tiɗugu laamu mawnugu laamu janu yehi ha o sikkitode ɗum ɗo ko kanko woni ko sincani hoore makko iwi ka hakkille makko ko o jonnaɗo iwi ka hakkille makko wetuno ñande go tawi o wodaka wetuno ñande go tawi na o lanɗo hande ko lanɗo janggo weeta hara wona o lanɗo wono yirno jamanu no mayirde kankadi o mayay yehi ha o ƴaggi o bewi o mawnintini ha o fefindani hoore makko e dewal wono fir'auna wi'ir noon wono fir'auna wiiri noon ana rabbukumul a'la wono o wiiri noon ma alimtu lakum min ilahin gayri wono o wiiri noon alaysa li mulku misr wa hadihi l anharu tajri min tahti ko sifani oɗo kayen kadi siforno o fefidani hoore makko wonugol reweteɗo Allah wi an atahu llahu l mulk sabu Allah jonnimo laamu kon ɗo wonno sabu ko bewinimo kon id qala ibrahim tumanda ibrahim wi'uno rabbi jeyɗo lan on alladi yuhyi
ko kanko woni on warowo wurnowo wa yumit, ko kanko woni on wurnowo wa yumitu, himo wara kadi. Kanko woni wurnowo on, kanko woni warowo on. ɗo siyaq on no holli o landimo enen Ibrahim ko hombo woni joomi ma. Ibrahim tawi nawe wimo ko Allah, o wiyamo joni ko hombo woni Allah. O wi addanimo sey hissi, hunde ko oya so'ata, ko oya renti, ko oya andi fi muɗum, tawata hara wawata ko yeddanagol joom hakkil. Amma noon mo ɓoori hakkille muɗum ɗen hawki to on ɗon no wawi yeddude sifa ɗum ɗo. Wono Fir'auna wirno ɗon Musa, wama rabbul alamin, hombo woni joomirawo tagore nden. Oɗo kay ko sifa noon landorno Ibrahima alayhissalam. O neɗɗo ɗo woɓɓe ɓurɓe ɗudde ɓen no wi wondema ko Namrud woni ko wiyete, woɓɓe wiyan Numrud ibn Kan'an. E fayda fillayeji no fottandi wondema ko kanko wonno ko okkango laamu ha sabu ɗum ɗum bewini ɗum ha yeddi wodede Allah. ɗo na hay wotuɗugol Allah, ko wodede Allah nde o woni yeddude ɗo. Ibrahim wi'imo ko jeyɗo langon woni on wurnowo warowo. Qala, o wi'i ana min kadi uhyi, mi wurnay, wa umit, mi waray. O wi so tawi ko ɗum waɗowo ɗum o kanko woni rewete ɗon, awa ko min dowa rewede, min kadi mi wurnay, mi waray. Kari wayat ɓe wi o nelani ɗon ɗiɗo e sokanoɓe duwaɓe warede. O addi ɓe, o wi ware oɗo, on ɗo wara, o wi oɗo accitemo, on ɗo yaafa hooti. O wi mi wari oɗo, mi wurni oɗo. Aha, oɗo ni wurnugol e warugol. Ibrahim wimo awa. Qala Ibrahim, o egginimo ɗon. Ibrahim wimo fa inna allaha, awa Allah reweteɗo lan on, mimo mi rewata on, hana ɗo rewede on, ya'ti bishamsi, himo addira nange ngen, min al mashriqi, o ittange ka funnange. Ñande o ñande ko ton o ittirtange. Awa an kadi ɓay ko a wawuɗo waɗude sifa ko waɗata kon, ko a hanuɗo rewede, hanaɗo rewede sifa no rewirte non, fa'ti biha, awa addirge an kadi min al maghribi, ittirange ka hirnange. Allah kañum ittiringe ga, awa an kadi ittiringe ga ɓahiɗa wawi. O wurni o wari, an kadi a wurni a wari. Taban Ibrahim ɓirranaki mo ɗum ko wurnugol e warugol non. Kono wonde si woni an e neɗɗo hiɗon wengidirde yeddodiral no wadde hakkude moɗon, a jaɓanayi mo konngudi makko go faradan wa jadalan. Gasi ɗum ɗon joni konten mi jaɓanima ɗum ɗon, hara mo andi a jaɓali. Joni gasi ɗum ɗon konten mi jaɓanima, joni ma hen e ɗum ɗa. Hollugol mo ɗum ɗon ɗon on ya ittumo ɗon naɓamo nokku ka tawata o wawata wulde fiw hara waɗante islam 100%. ɗo ka fanɗuɓe hakkille ɓen e yimɓe makko ɓen yawnoɓe ha o holni ɗum ko kanko woni reweteɗo maɓɓe. ɗo ɓe jaɓi kamɓe woɓɓe maɓɓe no wawi jaɓugol ɗum hi o wurni oɗa, o wari oɗa o warimo ko ɗum wiyete lan ɗo o wari on noon. Oɗa o accimo yo wuru, ko ɗo ni wurnugol e warugol kamɓe no ɓe famiri noon. O innimo awa min Allah mo mi rewata on, ko yaltinirowo nangen ittange ka funnange ñande o ñande. Awa an kadi ɓay hiɗa wawi addiringe goya sengo yaltinirange toon. ɓa Ibrahim woli ɗum, o deƴƴi, o fanki. E hino o wawata, himo andi ɗum, himo andi ɓe wonɓe ɗon, hino andi ɗum. E hino so wi'i o wawata, haray o qirrike hoyende e hoore makko, o qirrike jasere e hoore makko. Layta num o waɗa ɗum, hara num o wanno ɗum bete ɗum ɗo wona sabu ko gomɗiniri kanko e ɓen ɓe wonno e majjinde ɗon. Kono wona ɗum wonno ko waɗi, o deƴƴi. Allah wi en fa buhita alladi kafar, fa buhita ay fa ghuliba fi lhujjati fanqata'at hujjatu alladi kafar fa ukhrisa alladi kafar. ɗiɗo konngudi fof no firira kalima o. Fa buhita ay deƴƴina, fankina, foola, wawa, alladi on kafara, yedduɗo. ɓayri Ibrahim wolanimo ɗum tawi ala ko wiya, o fanki. Fankugol mo ngol ko deƴƴere, nden deƴƴere ɗon ko foolede, o foolama, o wawama e haala. Ko ɗum ɗi konngudi ɗo ko firirɗa wono selli. Fa buhita deƴƴina, fa buhita fankina, fa buhita foola, fa buhita wawa, alladi on
kafara yedduɗo daɗo ɗo allah siforimo kufre feññingol wondema oɗo on wona ni ma ni ko honno siforno ko kefero tigi fa buhita alladi kafar wallahu la yahdi allah o fewnata alqawma ɓe yimɓe alzalimina toñuɓe ɓe yimɓe toñirɓe hoore mum kufre toñirde hoore mum shirque billah yeddugol allah yeddugol wotuɗugol allah subhanahu wa taala ɓe yimɓe ɗon allah o fewnataɓe ka yeddodire maɓɓe hidaya on ɗo wona iwgol ɓe kufre naata e l'islam woɓɓe maɓɓe allah no fewna ɗum sakkitore gurdam muɗum naata e l'islam wono feñ الظالمين yimɓe toñoɓe aw kalladi ma ɗum wono on a yiyali on aw on ɗo ko yowi ɗum ga alamtara aw alamtara alladi ko ɗo yewtorne humi aw kalladi ma ɗum wono on ɗon marra rewnoɗo ala qaryatin e hoɗo o neɗɗo ɗo woɓɓe wi ko usair woni ko wiyete ko wona ɗum ɗon hino janta konngudi goo hino woola kono ngol ɗo ɓuri lollude e riwayaji ɗin ko neɗɗo noon jeyanoɗo e banu israil qarya on kadi hoɗo ngon saare nden ɓe wi ko baytul maqdis Palestine hande ko ɗo wonno nden saare aw kalladi marra ma ɗum wono on rewɗo ala qaryatin e hoɗo e saare wa hiya tay ngon hoɗo khawiyatun ko yeewugo yani yimɓe muɗum fof ko mahi ɗum ko lannu ɗum hay goto heddaki ko yeewugo e hoore ɗum kadi ala urushiha kañum sara nden hino yanti e hoore kuɓeje muɗum e hoore warñake muɗum ala urushiha sara nden hino yanti e hoore warñake muɗum yani cuɗɗi fof no yanti e hoore warñake ɗen no memi leydi ndin fof no defodiri nden saare ɗo ɓe wi ko neɗɗo wiyeteno ɗo buktu nassar mo allah wurtuno kañum kadi e hoore yahud buttini ɓe waɗi ɓe dendanangal façon lette e lorra o rewnuno e hoore maɓɓe ko rewgol mo ɗon waɗa ɓe ɗen golle ɗe waɗuno wari yimɓe saare nden fop munci cuɗɗi fop liɓi wallini e leydi feƴƴiyayi ɓawti ɗum noon o neɗɗo ɗo ari rewi ɗon ɓe wi ko batte golle on ɗen oɗo yi'uno tawi saare nden no yeewi hay goto ala toon saare nden cuuɗi muɗum fof no yante hoore warñakeje muɗum saare nden noon tawi ko saare mawnunode saare janɗude saare lollirnode ɗuɗugol yimɓe e ɗuɗugol cuuɗi e ñiiɓugol gurdam ko ɗum waɗi si o haawi wono ardata noon joni e aya o qala o wi kanko neɗɗo on anna ko honno yuhyi hadihi llahu allah wurnitirta nde saare ɗo bada mawtiha ɓawde nde mayde o haawi ɗum so tawi woni ko usair ko annabajo on usair neɗɗo moƴƴo on wonno woni ko fiya ɗon haray haawagol ngol ɗo wona haawagol yeddugol ko haawagol hakke ko saare nden munci hakke ko saare nden yeewi hakke ko nde yirbina si tawi wona on ɗon ko neɗɗo ni tun no wawi wonde ɗum ɗo no wawi wonde hara ko haawagol mo sikkita ko hara ko neɗɗo bonɗo noon kono haray mo sikkiti yalli allah no wawi wontugol ɗum ɗo ko on tun ngol konngol ɗon ko baid mi hawrani hay goto ɓe wowluɗo ngol kono ko ihtimal kono tun ayaje ɗen no holli wondema ngol ɗon ko baid idan ko ɓatti kon ko wondema langitagol mo ɗo ngol haawagol mo ngol ko haawagol mawningol fiiɗen golle na haawagol yeddugol mawdi allah ndin e kattane makko ɗen subhanahu wa taala ɓatode ko wi ko allahu yani mo ɗirriti uluhiya allah on subhanahu wa taala o wi anna ko honno yuhyi wurnitirta hadihi nde saare ɗo allahu allah bada mawtiha ɓawo nde mayde ɓawo nde yimɓe mayde fof mayde cuuɗi mayde fof yanude nde saare ɗo woni mayde ɓayde o wooli ɗum ɗon e ɗon fa amatahu llahu allah wari mo fawo on ko littaqib ɗum ɗa waɗi tun ɗum ɗa waɗi tan waɗali hakkude muɗum fawo on ko littaqib on allah wiri noon fa ida anzalna alayha alma ihtazzat on allah wiri noon ka suratul hajj alam tara anna allaha anzala min alsamai ma'an naam fa tusbihu al ardu mukhdarra
aywa fa tusbihu al ardu mukhdarra sifa on fa ɗon ko fa u taqib ɗum ɗa waɗi tun ɗum ɗa waɗi ndiyan nan saƴa e tun ɓe mbina ñande aye puɗoy koye fuɗɗike immade guenoy koye fuɗɗi fuɗude e hoore leydi ndi ɗo kadi ko wana noon fa amatahu llahu allah warimo mi'ata amin duuɓi temedere acci mo ɗon ko fureyi mo maayi summa refti ba'athahu o wurnitimo o immintinimo e nder ɗin duuɓi temedere ɗon tawi saare nden e banu israil en artino e mayre kadi laawinoɓe e nder combat on ɗon dogi yahi wono yino ha janɗi jiidike ɓe ɗuuɗi ko nokku maɓɓe ɓe arti kadi kaɓe yaltina ɗo wo ɓe ñeñine ha ɓe arta ko ɗum ha joni ɓe jokki fino ɓe artira Palestine ɗon ha joni ɓe jokki ñandoɓe taƴude gokkum jetta e juuɗe yimɓe lenni yimɓe wonɓe ɗon ɓen ɓe artino ɓe hoɗiti e nokku on ɓe wurnitinomo kadi on sayi allah immintinimo o landimo qala allah wi'imo kam labist ko jelu ñiiɓuɗa yani dumunde jelu wonɗa ka mayɗa ɗo ɓe wi'i allah na kañum tigi wolanimo mubasharatan mushafahatan ko bi wasitatil malak ko malaikajo allah wi o ko jelu o woni ɗo ko jelu o ñiiɓi kawo maayi ɗo qala o wi'i labistu mi ñiiɓi yawman ñalande aw ba'da yawmin ma ɗum yoga e ñalande ñalande wotere mi won ɗo ma ɗum yoga e ñalande seeɗa e mayre ɓe wi'i fewde ko allah warimo ko telen bimbino fewde ko allah immintinimo ɗon ɓawɗin duuɓi temedere ko takko mutal nangue wi'ugol mo fecc en yoga e ñallal kanko ko wi'ugol ko bimbi mi waali ɗo o boni o ñoli o ukkike kono ñamete mo jogino on wono ayaje ɗen hollirta en no joni tawi hay hunde waylaki e ñamete on o wi'i awa si ɗuuɗi ha ɗo ko ñalla si tawi na ɗum ko yoga e ñallal par ce que ko bimbi mi waali ɗo mi fini telen kikiɗe takko mutal nangue hay nangue mutal taho allah wi'imo qala allah wi'i bi wasitatil malak e ɗengal e malaikajo on yo wi'umo bal ko woni labista a ñiiɓi ɗo mi'ata amin duuɓi temedere hiɗa ɗo ko a fure hiɗa waali ɗo maayi fandur ndaaru ila taamika ñamete maɗa on dari ñamete ma on wa sharabika e jaram maɗan on lam yatasanna ɗum waylaki ay lam yatagayyar waylaki waylorali noone waylagol ngol hay e hunde na rijjugol na lammugol na haaɗugol na ukkagol na ñolugol ña waylaki ɓe wi ka riwayatji ka fillayeji ñamete makko on ko inab goɗɗum ɗum raisin wonno goɗɗum e mum nu ari ko tin ko ƴibbe wonno on ñamete makko e wono jaram makko ɗan o ko asir mum ko dinɗe ko hama jus wonno jaram ɗan ala kullin dalil hay hunde tabita e muɗum ko riwayat israiliya sifa no woɗen jantorde noon arali ka sharia meɗen ko riwi ɗum ko yeddi ɗum arali ko tabintini idan en filloto kono en gomɗinta gonginen en fennata ɓa no wawi wonde ko ɗum num no wawi wonde kadi hara wona ɗum num idan allah wimo ndaaru ñamete maɗa on ndaara jaram maɗan lam yatasanna ɗum waylaki hay hunde waylaki e muɗum duuɓi temedere ɗum no jooɗi ɗo yorali bonali waylaki o wimo wandur ndaaru kadi ila himarika mbabba maɗa man ko mbabba wonno ko waɗɗi himo yahude allah yimo ndaaru mbabba maɗa man honno men woni mba e wurnitirde wali najalaka ɗum ɗo fof ko fi ha men waɗe warugol ma ɗo acce ɗo duuɓi temedere immintine wurnite hara o ñamete ma ɗo bonali waylaki wurnita mba mbabba ma ɗo wali najalaka ko fi ha men waɗe ayatan mande linnasi wonande yimɓe ɓen kon ɗo ni ibra on e nder aya on ko ɗum ɗo wonan en mande wonana en tasa kuye wonana en waaji tot ɗum
wonana en hawol ɗum kattane Allah ɗen mawninir ɗum mbawdi Allah ndin e gandal makko ngal o wi walinaj'alaka ayatan linnas o wi wandur ndaaru kadi ila al-idami faade e ƴiye ɗen ɓe wi Allah ko atti wurnutude makko ko gite ɗen fi yo heɓu ko ndaarira wurnitimo gite ɗen o ndaari hoore makko taw ha Allah wurnitimo tagitimo fo makko o wimo kan ndaarno babba maɗa mban o wimo wandur ila al-idami ndaaru ƴiye ɗen kayfa nunshizuha ko honno men ɓantirta ɗe ƴiye ɗen fof no wuɗi fof no waali ndaar honno men ɓantirta ɗe ƴiye ɗo ko jangingoo no ton kayfa nunshiruha ko honno men tagirta ɗe ɗo ko honno men ɓantirta ɗe rewayaji ɗiɗi si hawtodiri oya firtanan taggugol ƴiye ɗen moɓitugol mbuɗu ƴiye ɗen fof tagita ɗe wonta ƴiyal o yiyangal hingal waali o riwaya ɗimmon firtana en ɓantugol non ngal ƴiyal ɗon warka ngala e ngala sornidira ɗa ha wonta forme kañum e daabe on no mbabba mba wona mbawolede mafi muɗum Allah wi kafa nun chiisuha honno men ɓantirta ɗe summa refti naksuha men ɓorna ɗe ƴiye lahman tewu ɗum ɗo fof Allah waɗi yeeso gite makko ɗen himo renti mbuɗu no moɓodirde ƴiye ɗen no moƴƴinade darotongal daro afotongal afo ngal ɓe warkoyi ka warkoto ɗon ha forme mbabba man timmi Allah waɗi tewu e hoore muɗum himo suti watti noon ɗaɗi watti noon ko wattite kon fof waɗi guringi waɗi leɓi ɗin ayimmini malaikajo wono fillona noon kadi wayatji malaikajo on ari wutti ka kine mbabba man ruho on arti wonkiki arti mbabba man oliki san waɗi hito kono ɓura noon kañum waɗallin tafasilji ɗon fof kañum wiwen tu kayfa nun chiisuha ko onno men ɓantiri ɗe men ɓantirta ɗe summa refti naksuha men ɓorna ɗe lahman tewu ko hedditi ko riwayaji ɗin wolali ko hedditi kon ayaji ɗen wolali no naati e nder muɗum ɓay ƴiye ɗen kottuma Allah tagitire noon so ɓanta ɗe si woni o tagiɗe o ɓantiɗe o yuɓɓidirayɗe fof kadi on say noon so ɓorna ɗe tewu no anda kadi wona ɗum ɗon tun ko riwayaji ɗi woli kon ɗaɗi e mbuso e ko jokki ɗum fof e guringi ɗum fof muɗum Allah waɗi no ɓakosin ɗon fof timmi wiye mbabba mbamba wuriti Allah wi falamma tabayyana lahu ɓayri feñanimo honnum ko o haawino kon ko o jiɓino kon ko wonno ko wasimo jiɓi wawgol Allah ngol wuruntugol nde saare ɗam naafi nden ɗon wonno tigi tigi yani wonno woni tigi tigi joni fi haalaka joni ko fi fof hollugol mo enele Allah no wawi joni ɓayri ɗum ɗo waɗi himo renti himo suti ɗon Allah wurniti daabe makko on ɓawo duuɓi temedere ñamete makko on Allah accimo ɗon hay hunde bonali hay hunde waylaki hay hunde changeaki e ñamete on falamma tabayyana lahu ɓayri feñanimo ɗum ɗo aya on holli wondema hey feñanimo ko laaɓi pos si kala ko sikkitare ko marno ma ɗum jiɓiniɓi ko marno iwi laaɓi pos ɓayri noon ɗum ɗo waɗi falamma tabayyana lahu ɓayri feñanimo qala o wi a'lamu min miɗo andi anna allaha wondema Allah ala kulli shay'in do kala hunde qadirun ko hattanɗo ko o wawɗo e riwaya go jangi ngo qala konngol ngol wona kanko neɗɗo on wonno ko woli ngo o jangi moɗɗen ɗo qala a'lamu qala o wi'i kanko neɗɗo on a'lamu miɗo andi anna allaha wondema Allah ala kulli shay'in do kala hunde qadirun ko o hattanɗo ko o wawɗo e oya jangi qala o wi'i hombo wi'imo Allah wi'imo ɗum e lawol malaikajo yani malaikajo wi'imo i'lam andu donc yamirore qala i'lam andu anna Allah wondema Allah ala kulli shay'in edo kala hunde qadirun ko o hattanɗo ko o wawɗo haray en yewtuno bi ka fuɗɗoto en darsi ɗin dars tafsir on kala qira'a mo adduɗen haray ko qira'a selluɗo tabutuɗo woni en wowlu ko hombo jangimo woni en wowlali woni en wi ko ka saba woni en wi ko ka ashara woni en wowlali ko selluɗi tabutuɗi fottanade e muɗum wonɗen e jantade kala ko jantorɗen ɗo bil munasaba wono dallinorgol e wallinorgol e piiji goo hara ko qira'a tawɗo wona tabutuɗo ko shadda
en feññinayi wiyen ko shadda kala ko en feññinali haray ko qira'aji tabutuɗi selluɗɗin kon ɗon lawol ngo wonɗen yawde e muɗum ngol selluɗɗin jantoto ɗen si haaju yani e wallinorgol ɗi mankuɗi sellugol ngol sabu wonde ɗi wallinore ka luha ka firtugol ƴeego si sifa on haaju ɗo yani en jantike ɗi en feññina inchallah wiyen kono ko riwaya shadda tanke wolal ɗum noon haɗa ko riwayat ma qira'at sahiha thabita ani nabii sallallahu alih w sallam woni ko wonɗen e jantade la ikraha dolugol ala fi dini ka dina ka natugol e dina kan qad tabayyana rushdu gom ɗi pewal ngal feeñi min al ghayyi e majjere nden sendodiri faman yakfur kala wo on yedduɗo bittaguti ko bewinta kon wa yu'min o gomɗini billahi allah faqad istamsaka hare gomɗi o jogike bil urwati l wuthqa e finde tiɗude nden lanfisama laha taƴugol alanade wallahu allah samiun alim ko o nanowo ko o anduɗo allahu allah waliyu lladina amanu ko o giɗo gomɗinɓe ɓen yukhrijuhum himo yaltina ɓe min adulumati o itta ɓe e niɓe ila nnuri o naɓa ɓe e annora walladina kafaru amma noon yedduɓe ɓen awliya'uhum yiɓɓe maɓɓe ɓen attahutu ko bewineyɗi ɗin yukhrijunahum hiɓe yaltina ɓe min annuri ɓe itta ɓe annora on ila dhulumati ɓe naɓa ɓe e niɓe ɗen ɗo bil munasaba karam koɓɓen ɓe wi'ay attahut huwa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibada koni tahut ko kala ko rewa hara wona allah hara on tigi ma ɗum tigi hino jaɓi no weltori dewal ngal kon ɗon ko wiyete tahut ɗum si hawri ko neɗɗo si hawri ko jinna si hawri ko woni o rewama no jaɓi dewal ngal haray ɗum ko tahut amma si rewama hara jaɓa dewal ngal haray wona tahut wono rewede isa alayhisalam wono rewede usair ɓe ɗo wona e tawakit ɓe jaɓa ɓe yiɗa ɓe jaɓa ɓe weltora allah wi ulaika ɓe ɗon ashabu nari kamɓe woni yimɓe yiite ngen hum kamɓe fiha ka yiite toon khaliduna ko ɓe luttoyeɓe alam tara a yiyali ila alladi on hajja wenjuɗo ibrahima fi rabbihi e fi joomi makko an atahu llahu tuma nde allah okkunomo almulka laamu ngun ma ɗum ɓayri allah okkimo almulka laamu ngun id qala ibrahim ɓayri ibrahim wi'i rabbi alladi ko joomi an woni yuhyi wurnowo wa yumit himo wara qala o wi'i ana uhyi min kadi mi wurnay wa umitu mi waray qala ibrahim wi'i fa inna allaha tabiti wondema allah ya'ti himo adda bishamsi nange ngen min almashriqi o ittirange ka funnange fa'ti biha aw addirngi an kadi min almaghribi ittirange ka hirnange fa buhita alladi kafar deƴƴina on yedduɗo foola on yedduɗo wallahu allah la yahdi o fewnata alqawma alzalimina yimɓe toñoɓen aw kalladi ma ɗum wona on marra feƴƴuɗo ala qaryatin e saare wa hiya tawi nden saare khawiyatun ko yeewunde ala urushiha yantude e hoore warñakke muɗum qala o wi'i anna ko honno yuhyi wurnitirta hadihi nde saare ɗo allahu allah ba'da mawtiha ɓaawo mayde mayre fa amatahu llahu allah warimo 100 amin duuɓi temedere thumma refti ba'athahu o immintinimo o wurnitimo qala o wi'i kam labista ko jelu wonɗa ɗo ko jelu ñiiɓuɗa ɗo qala o wi'i labistu mi ñiiɓi ɗo yawman ñalande wotere aw ba'da yawmin ma yoga ñallal qala o wi'i bal ko woni labista a ñiiɓi 100 amin duuɓi temedere fandur ndaaru ila taamika ñamete maɗa on wa sharabika e jaram maɗan lam yatasanna waylaki wandur ndaaru ila himarika mbabba maɗa man walinajalaka ko hamin waɗe ayatan mande linnasi wonande yimɓe ɓen wandur ndaaru ila alidami faade e ƴiye ɗen kayfa nunshizuha ko honno min ɓantirta ɗe thumma refti naksuha min ɓorna ɗe lahman tew falamma tabayyana lahu ɓayri feeñanimo laaɓanimo qala o wi'i a'lamu miɗo andi
anna allaha wondema allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko wawɗo wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana?